Bedkis chapter 2 chapter 1 hi mani deo kan sira story dang chir toromo vain kan cholsan wangwang ka nia lolangai thaduk in lomangem o kan chir chinanga kan chir chin photanga komen lama khan enge in ngai dante min rel le don nia chuanin a khongin like le comment ka min lo pe ram ramula a thei pe chuanin min lo share sak ve ula kalom leang chiar tanang Bedkis chapter 2 Blowjob ka lutuk high school apo khan ka fo sak photo mi pau re ka fo nom zian soizi a moi pet du fan chung hian atia ike kha carpet ne in char betem ni engwanga lading rangai ni katile khur ka dei ti nia gala hun nom tak kan man chuan kaum pui mi pa ma saberi ni theyang sendeu up hian noilam chu engki mala varjin thlap anui dewa ikop tur chi kan elo le zole ni chu ipu hne na atunu du de memin blowjob min pek tu min khle mek tia ka hril ma hian chhongwat meiro katilea mongchang in kongkhar lam apan ve tange kongkhar bola thlen chuan ron hoile tin min la ron sei zui amit min sei ngamani chu he nau hian kaplenara note ka type ngal secretary thar upave deuh to pasal nei lai nge kanadang ka khoi tran don chi atin ka phone ran ria Elisa ka boy ani tinge phone pic achan chumo ko hian ati with train chea anui hak enge voin lamte pa ngai ni mai ka secretary in tun thachu avoi thumnan min thlem le to chocolate le note you and me belong together ti in ziana haron thon le to chem ni nilo blowjob min pek chak thu soya inga athohok karing thailo van doi thak takin animeu si a virginity min pek phal thu soitel bok midang ka jong thuayang in tho puite zinga farm thazo ka na zon tumte hanom lo mo lo kalo double sakang engtin nge kan farm mine in farm thazok ti hriat haute englai puini khesa thuron pek ring ngai mio lom farm thazok chu ni se ka advisor on la ring lawang ani le enge online date lamte athari le tong le nange I sex u chok tak min hril lo na are le to riau thakhat aling to hialin ka ria I sex man lo rebel trum ani hialin ka ria adikalom ka advice duem coffee sa ran kalin min hril don te ni chuan phone a chon kanui suk na tilo phot meyang advice lam soita ka chuan Friday zana min pui ka ngai le don engthila case lien lu tuk khoi tur kania document vel chu kala bi chi lona ka boi le don ti ka feel thei chuti nga case poi mo ni ti chuan zanina ka kondo ran kalla kan bi don don nia clear fel te po nga yanga a clear fel lam phei chu ka special na berani le ngal ha ka du thei nice try masekran kal lo zo kange o a case chung chang chu a soizom mol mola ka beng chan ve point ka ngai thla to lo in mu ka soi piang hian min nar ve zia engwanga chuti me ma in mu du lo nge ni hi mini kho lo zet kani ringem ni chu ba ka ala soizom zat zata athina hi chon research te kanai ngai do na ka hre thiam chia engwain nge ka mu thei lawang che achan min rilte athu soilai ka lo put chata enga tharuk chung kanin hretowa tingein mui du mi lawa channa a omlo ka soi chui riem ka ding hloya kongkhar lama phein ka kala I riem ka o chuan ngei no be to lo kher mai lawyer chet rules in a phal lo kha
lawyer chet ve kha ka thohok phone number in pek rim po phalani chuang lo ma se min pe tho teenager ang main zantin deuh tho phone a kanin shot dun zia voi khat po ila complain lo bok kein shot ve ngai lo dot soi lo mai te dot ani lo ani le kar ma sa khan du tokin ka fo sakang chenga I tre hiam thlengin I kapa ka mai ka phu mang ka ti khan I thok khak kha khang te kha I ti der ti na ni mo a thori raya ai ma se ka ring dik chi ani chu engwanga lein mu thei chong lo nge kan ni ka ti khur khura a chan chu mo kan friendship hi ati boy don nang poi ni riat kha ka shelo ka ti le muk mei chi mut pui non to ngai lo thui soi kha voi khat sexy man pui to chuan I munon le pei to lo tun main ka thlen te sex kala man pui ngai lo ka lo ti ya a chan chu kei ma bak thlen ni la nei ngai lo tlat ka shia ma se ka top dat nil na tur ka nei tlat lo kan ngoi dun wang nil dan tur ka ngai to ro aron trong ma sa sex voi khat mai wangin kan in thlen that na hi ti chet ka phal lovani sex ati mai ni lawang ti ka ti ama che zangwa ring tuksi lo hian anui ri takir kira ka tho ve hal anui melom dan tur chu mitla ka tuma engwang nge ka shelo tun nai dewa tang hian atak nge anui mel mo ka chak ta riaw ani hi hetian khopa lawyer lar si I trong kam hi mak thei ngot mai abak she pheile chuan makiti le zualang kalau ti hluk hei bak hi lom do nem ni om te reng kanin kum tira tangin mu tumin ka thiam sang mangin ka tlem to ma se ma son e ro mu tu rom thei lo heti chung hian ing tik nia mu chuan kan lein mo pe seina kala nei tlat tho hei le chen hi ka bei to tuna taka bei don san ero tumna kan ei chuang lo zana kanin bile don nia deiti nei lo thu niang chu tuna po izong mek ti ka ria zong te reng ka shok ka thiana Elisa iming dik takaniem o nang chu thoro ti hi iming dik takani lo ti ka chiang iming dik tak chu min ril du toem kala hrilang che itluaki man thiama min moi du huna ala ti ka ti anui ara ka mel che de ma wain ka mongam lo che poni theya ing thilinga mo wangin mel che ran lo ti ka ria ma se ka chemei theisin light off chungin ka ti mayang che light on chuin ka du ani choni lu ka khonga ni mai enga zalu tukin ron noi choka em a che lok lainin kong kabul amin haklat kada mai nakin akaron call leng che o te reng mai kada kanui vesuk he nu ka zo na pe hel thiam lu tuk hi chu tal chodan la hi a hre vezi ale ngal pre jury Alisa kaming dik tak chu Aubrey atopa dot chu halang chole nge thin tinge mi hian chu an hre thin lo tukina thoru minon text na do thren khathi chu hre thiam thei a om velom tin ka reply a no a thei lo aron tia chuti dot min hril ngai mi lo ti na mo engwain nge ka hril ngotang che a chan chu kanin hrengai chuang lova min mu du lo wang chawani kha ka reply maina text an thleng le a ka ming dik tak le ka thona mun dik tak I hriduem kani na dik tak thup kala du zok I trong kam ngai bok kei chuan dot kala hril ngai lo che a chan soi tur MMC lovin ka ring tlat bok che awa mak ve mak takani kanin bele don nia ka parsa phone ka no lut popa ka thodeu hal ma ni in thiam lo na bok dik tak chuan kha chet pel khan biake mo in thian ka du lo threm thrima ma se ama hian min hip ka ti mai
resan wangwang kapal thei tlat lo tla eng mozat kalta kan kanu computer invitation ron phezeu zeu kamu fo hlawa lawyer ho network lam thil poimo ni ti hria in ka bel chianga atira chuan kan zirlai tan poimo a thil zo du tam tak ka nei wangin chumi tan chawa man tumin fake account ka siam ruwa ka zo na reng reng po thomo ka mi ti hriat lo turin ka fim khore mem bok thomo ka in puitira tangin hetiang friendship a hian kan pakai zelang ti hrelo kile chuan atira khan thoro hi ka bimi alawang a thian nei chun kani ang chin katan po ka thian nei chun ani ve thawani kanin biak reng reng in ain hong he mema do ta soi ve ngai mi lo bok ama anga thudik soi ve thei ka chang ngoi ngoi online daten han buma piang hian mi bum ching ka huwa ti a soi ji ale ngal Demit voin hi Swan Lake Production audition ni ania kanarvas lutuka wangin nizana katlei war thak tukina po breakfast kai thailo tran hun ma dar kar nga amun ka thleng fel diem to backstage cha kalu pheidon chuan mi puilam ka thlir kuala mer hret sa de ve kan ni ka classmate te kan instructor le ballet company atanga director train khat ronen dikturte hanni hlom ma se kamel mu du ber te ro mo tur anom lo thung anom ngai lo shim shim kanazok dressing room kel lampanin kanu ka kola hello avoi ka ringna alangala tinge in laron kallo khoya mo obri engthil nge ni ta nin mel zetin atho hala ka auditiona ka pain kanron kalang tin min promise kha Obrinia hani tin kanu chu aw lar lara voi ni so nei niam ni kum som pathum kani atrin so kanei to lo ka ha ka thel bap bap he hi audition ani hi kadam chuwa katon voi khatna ronkal ve turin ni sin ka secretary in tukina min hril the hilani don chu ati sam eta ani le internship mo foi nei to mielem subject ni ka major thinrim zet hian kalautia pre-law obri in thiam vak me lo deuh hian ati hal ai kalauti mak hoi engti ziange wana tanga ron tlain ilua tak ron tla fu chat turai ngayam ni aniem blainin associate ka interview ni min kan second tin mai hian ka thin chu atot up upin ka hria Carly Greenwood Betsen Hamilton interview katiliang tuna kanuna hun poimo em pakhat audition tuna hian katidon me boka chu claim te talpua ilo ngei vender pe ve tang mielin katideu khera excuse me young lady kanu chon ati shraka eta iom velo kabianga mitu yaron liwang nge ya heta iron kal velo hei hi apoimo zia iriem loi mudonem ni New York Ballet Company de CMM ni ati rammak chu poimo berlo kata na poimo zia ka hril ngun to lutuk che ni zana po karon kol chia ka hril le thlap che kanu le patin min ron en pui ve a min rin nen ti lan ve chu kata na hlute lul nen obri atho hala karing chelom englai poin Mase tuna tak hi chuan ka boy ri khop mai court hearing kan nei meka i riat vek kha kan na nga hi chon in pek zo anga mema ka lo tam tak mo nei kalsanin ding di lip chunga in lam end point te ti na ming kalo soya enga po chuni se audition ka ani ve maya ke ni chawlo po midang nu le pa kal lo anom ve thawang ti ka chiang college hi zo a law school te izo mem chuan ballet hi enge ani chi ilam ho fi ve mayang hobby satli amai ni a tuna kan thei to pa kan nor lui na chi nakina ila lom na turani don ballet hi ka dream sin mother ballet e zon na tak tak amang tur chuan ikum atam to ma itai to ni kum som paruk ini laya iban san dei to kha ila riem ka tiang chi khan tuna po ban san huni nei le don
chu wang chuan a soi zo main phone ka da khum le ka ngai tha pe to lo min ti thin rim zol mai don kum ruk mi le kan i lai train ka zir to a chu ti lai chon private class min lak ti ra ka panen an sumin ka balet zirna tan min vur na sa hiaw yaw thin le kum som paruk kan i lai ka ban san chu ka keru ka ti li awang ani a kalam zom thei tak lo wangin huna ka ti thei chun le ka bu chiar lama ka trona tui lo zitin lo college cha ka kalpha ta zelani ka thin lung ero chuan englai point te sleeper sing a on reng thau ani kalokar chunga ka bag ka da lu lai takin ka phone aron in ringa kanu in thu pha choi tumin minun call le ani nge yang phur lo zitin ka phone chu kala chuaka a screen po chu en mang lovin ka pika I thu pa choi na kha ka mo lo katan eng ma omzi ani to lo du sakna hlan tum chen karon call sia mi pa o hian aran ti a thoro ka thohal ingatan nge du sakna mi ron hlana manni deuh khan eng edison ni moni inei tur tho ka min rila voin ni hi nei tero adikem o kalome iwa phurmel si lo ve I dream mani khan ke resia kanu le patin ka hlotlin an rin ngam lo chuan engtin nge ka phur viau theyang kumsom ni pasari zeti ni to kha akhu khara inu le ipa imamo to lo kanui sak in thiam chi lo du hian chutiang ol sam chuni se kavanti ni e a nang ma in choma I tho chonge ni ko sa theilom inu le ipa imamo to lo lam sheril tu lo mala lawyer thatak chu ini tho chon ka ria kalo she ring don nia chulam chu soizum du to lovin subject tak nan ko audition ilaron shereng chu makka te le mai min sok tak zet ka she to bok lo ti muk paina da de ada pa chon anui vurvurang ti ka ria audition a ka chet hema wangin ka zoi vek kalam zo tu ma kut beng ponom lo ina ka hotlang hal nal in ka hlen rol in computer ma ka thu chata thoro email ka thon ngala hei chau hi to nak ti pe chun le karil ru la peng thei chun ani ri subject thinking one dinner one night no repeat restaurant sang ka nge mantlong de itlan trin hotel in ri anale in aiman ipevek trinem nge me che tompui ne in tum sem trin zo Alisa minon reply ngala dinner man to le changkang 5-star hotela engkim keman katum vek kan pani dan hotel book turin min du ti nem ni ka reply ve le a te ulo lutup enge ke in ka ti veang ka soi to kha itan bek kalo order donalom I mai khu na tur kanui chok hok ka khoi chu chuan dar nga lo pel ret to voin kan audition result kha antar chu to ngai ka ringa mase ke ngam lo eng wang kherin nge ka ti sol kher le practice na po ka thiam bel te lul nen chutiang ngai to ril ruti boy rangai chuan hupur chungin dance theater a result in tur chon ka kalve tangi nge a kavat hen me chuan mi po an lo tam to kher mai result tar na lama mi an lo ding khat lata a thenin katling an ti lo lain engtin nge min than lo thei zo ti to kan lo omboka mi puikara chon kein je phei ve tal tala bot ma sabera chon kaming kan jong dan dana karin lok ang nge in kamuta hau lo mai bot pani na kan bi lia ka bei sei lo lutukin kaming chu boltin alen ziak vekal kamit tu iron nam ngal zoi thei loma wanga hau chel chul chungin ka zong tora karil ruwa ka result chu kanu le pa shil aron langa ka ngai to na awang chuan ka lim na chu a choi ngal roi shil maila ka soi rolin min hengap khum lo puin min an khum rep zok hi lang lompui na trong kam chu bei sei lo a fin thlak zok
tuna ka poisa mu theina po hi lo ka zirwang chawani prilo hi iban san ani chuan poisa kan ron thon to lawang che prilo hian poisa pe che balat ni lovin minti ani kha dokana ka calendara interview prep day ti ka thai bel kal chu voin hi ani a ka bi wangwang thok ka han la deuh haka ka interview nei na tur chu Greenwood Batsen Hamilton ani a anni hi US chunga farmlian beran ni in interview dang ne na in anglo abe bom neu neu oma anni ang ne na intran ti thei chu student zong zong tu thu sa mani achan chu heading farm tha chung chuanga intran ti chuan na zon huna engkim hol sama du sak an lo big bok interview po an du uluk le a round lizit phone interview paltlang nuwa online test room thum paltlang le angaya chumi zuwa essay chi sang sang zia tur om le a chung zong zong paltlang vek nuwa final interview kan thling ve thei chawani phone interview le test chu olsam takin kapaltlanga essay ya kaboita case file cha tak tak phek za chuang chuang an ni hloma hetiang he kalo be sai mi lo thilani box dik lo min thon emo kati hial farm chu vakolin package miron thon he ti solani ka van ring em o law school level intran ta tur miron thon pal ani thei mai ngem ka vati chon secretary chu alo nui haka chunu chon intran zong zong ne na hetiang vek hi an thon thu le law school emo undergraduate level po ni se in ang vekin an en thu le an thiam na tak tak an mu tu awanga hetiang hi ti an ni thu asoya hopur lu tuk du su tin min nema vam kim ngal vek turin kan be sei lo chewania in thlokin mandan kan en du ber chu ani case file pakhat chu lecturekin kamal chunga kangat noka GBH farm an website a lutin min interview tu tur chumi farm nei tu mi pathum ti chu shet chen tumin kabi kola Greenwood farm din tu termit bun pacher lam konfi melzet mai hi ani a Harvard sok ani in a lo tling le a case khoi to a chaklo ani ngai lo tluk ani USA a chuan ani a case chak nei tam he an omlo a chung bera kum som thum chong a om to ani but ani tu te zinga pakhat ani a he farm a hian kum som zet partner ani to kum som li la pel tam lo tur he ani a mase alang upa ang reng lawyer pa ngai anga he farm a hian lut ani a thorim na le atui chi le ma wangin partner din mun lo chau thei ani po hi chaklo nei khat tang ni in chaktam ber rekota a partner Greenwood noi chi omin achung ber dut tu alu ame anu nung bera Hamilton Andrew Hamilton ani hi chu a sexy ani top a chan chin ji na chu chiar tumin a thala kan da chu in lo sham katuma ma se ke in lo thei thlod lo amit pol ram ril rui mai le mi en tlang thei vek ni om tak chuan min mel runa a thala ka ringot po chuan min mel zam thei mai donin ka ria asam dum lap te chuan min chu kul ro ti in min ngen ni mai hian ka ria mai fang thai me mai ani a abiang vel chu a uk deuh khaka a khaberu kwal nget lut mai te chu a mo nam hlo a moi mol mai chu du tho zeta in fo tir bor bor ka chak aw ma chin chung lam chau thala ga chuan alanga ma se a navy blue suit ron ton mar tang tu a dar vela tang chuan taksanal tak an engei ka ring bok a picture ringot po chuan min ti wait the hialani focus every focus midang anglo takin a chanchin anziak ve mangtlat lo azir na emo a background le engkuma train nge he farm a hian partner ani ti vel engma ain ziak ve lawa he farm a zom ve awanga an lom thu le an tan mal som na ro pui tak ani thu vel ero an ziak treu thung o chocolate adu le ti ain ziak tel bok kawan tang kai pui lem lo chung biodata ho chu copy in nota ka paste ngala chumi zo thoro ka kola
Hey, yes, God, ao hi kawan du tak apa lua engma phei chu a soi lo na a aw thu moi zet chuan min ti zamer mer to tho i thori min ngai thlak tir to ru tin mi ron kol ti naim ni a soi zong chuan anui teu sok ka ring andi kalom kameng kwal rala ka tho hi angai nom bokim i chunga ka su ngo ma huna angai nom le zolang kanui chuak hok oi ka ti ringot i case Alisa ani po chon nui hok chungin i case tharber chung chang kha min han rilte ole kanui zo te a ka rok ka han thian le phota long story short ka client chu silai keng chuin beng chung aluta van doi thak takin safety lock alo off thai ngir thlat peka min an ron sud lai takin ani chuan akikor ipteya asilai da chu azuk zen lai tak alo ni bok nen asilai a lai chu met perin ama le ama ake ain kapa criminal law eng lai tang khan nge khoya corporate lam thu boy chu i khoi thina mukatia chi la ulat tok i ka then pakhat case ania ka khoi sak dona pro bono latin ho trong kam pakhat for the public good ti na ni a mizo trong chuanin khotla nga lo that jok nan ti anian chu ani chu mole tun main ti sola nei lo emo court case online nei ani ran lo chuan kum ni atanga kum nga chung zel tan theina aneya englai ber achun nge pui mo tak a pleading dan tura midang ti nat anei lawa mani le mani ti na mai ani license nei rengem ai kan not chu ka bi pa thoka ani chuan midang ti nat tumin silai benka akeng luta awan do siamin ama ale ama ain ti palla uzokani ti in an potlat dona chuwang chuan thu boi rema re tak case boy puyai chuan in siam rem mai an du hlo ni chuan an rot na ngang chu lo pom sak mi ro assignment a in zia dan chu ka en le zeu in rem siam an rot na chu lo nol fel der to taila thin rim zetin a tho hoka prosecutor chu kol lela in rem na chu in du thu ri le ro adu to tlat lo chuan no contest in ti mai don nia no contest a engwang ring chuan mo I molami kalau ti that I mol fe zo corporate lawyer in engwanga criminal case chu la reng ngai ni sui buina tur ei po om lo case le ngal experience nei lo I lo shet ve mai tan ka assign ka soi zo main ka har chok man lo chon lama ka khu khar ringota ngai le lo no contest ti tora in ril te chu kan thiam lo na kan pom thlape ti nen enge dang lamna din sak lo ne nei nang ring alom tuna in din mun anga ka chon dingila no contest ka dinge yang nin mel zit hian no contest chu idin sakatan chuan ti tur hom chon tak meu ani to lawyer thave pa ngai chon an revek ang nang hi bar exam po I pass meu mo min rin let mel zit chuan ran tia pass loila lawyer chata khan invitation ka dong thei do nim ni dot soi a thu le ta ka wang chuan kana vong jela atan lo dan tur ka zon pui wang mai ni tin ka phatangota chudiang be seina ila nei cheu tak ani tak zet chuan mo corporate law lam chau kha khoi tong che awa chon anui ti ka re thei ikline chu jela atang don engma ti thei nei lo iti thei om chun chu an rem nat lo thei dan tur zon ani deuh mai thil danga tran pui thei na che kala neem lecture kan anin pile deuh do nim ni noi huk chungin atia kalau meng tal tap ka file chu da sonin min puina wangin kalome puber kepo kalome ati phota thil poi mo tak zo du che kanei ka keisa hian mo ai ring zetin anui chok hok engtin ngei melom dan engmo keima o ngei po chu ka re phalo lek
engmoi soi kha I hriat ang kha ani mai ka soi chu email ka mungai don lo ani maila chuti ani tak ro ro wa chuan engtin ngai mail om dan ti tal hriat ka do kan story ti ngai nom iti a story dang ngai nom tak tak ingai thak sel du chuan kan channel himilaw subscribe sakla notification kha on ngal bukla athar kan da apyangin i musung theyang